Ou manger passé cochon. Ou même cochon manger passé. Toby ak Djymbo. Pa gen zeb nan zon la kay mwen mèm non. Avant ma ale nan servis, ki te m'passe Vòlè kabrit la nan zeb. Gade Djymbo, mwen te gitan ba ou fache deja. Mwen ave ou nou pa zami ok? Sa ou gen la Toby. Sa vle di. Ou moi j'aime pas de ba ou fache kon sa Toby. Gade jam mesye. Moi j'aime pas kamete nou nan kont nan Toby. Saison me mouye oui. A ki es nesi ap pale la? Toby women. Se wote wem la, dadi? Ma bo kipe ou. Wap tourne kote man ko. Ki te mette kabrit lan la. La manje fey pied bois sa. A kabrit sa, mwen pral fe Djymbo kite. Kote ou blade cochon sa amen. Telman ou sot. Sa se cochon? Se ka ave ou nou mwe pale. A kabrit lan oui. Blag nan fe oui Toby. Voye mal van li pou mwen kob la wimen. Mbral van li pou. Nan fe 50-50. Son panse. Fage problem mouche. Nou ka fe 70-30 mil? 70 pou... Oh, mbral mi vase. Koman dan mbral van li oui? Même si c'est Jésus ou ta wal van li, mbral li. Commandant, mais kabrit sa m vin van nou la, oui? Ou vin van mwen kabrit? Ki es ki voyo? Mwen ansam ak Toby, kap van kabrit la, oui? Toby? De ki Toby misi ap pale m la? Kote Toby ou la? Toby, commandant, gile pa baste nou? Mbral met Jezi nan la vi ou.
Toby ak Djymbo